Come on. Shoulda had them apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shoulda got low. Them baggy sweatpants and the Reeboks with the strands. Turn around and gave that big booty a slam. She hit the floor. Next thing you know, shoulda got low. Spin my dough, had $1 million vibe in the body to go. Same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bankroll. I'ma say that I prefer them no clothes. I'm into that, all the women exposed. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know it because she had them apple bottom jean boots with the fur. Vandag is ons laaste dag hier by die sloot, soos julle al sien. En ek is veronderstel om die projekbestuurder te wees, maar ek joke eintlik nie. Okay, so ons is net gou besig om die laaste fondasietjies te grou. As ons hom klaar het, dan is ons finaal klaar by die bouprojek. Dan kan hulle net hierso gaan dan ablusieblokke opkom vir vrouens en mans wat dan gaan wees vir die kerk hier agter ons. Vandag is ons besig met al die groepies is vandag hierso, ons het hulle opgedeel in 5 groepe. Daar's 5 coaches van Umbubalo af. Hulle is besig om vir al die kinders hierso skills te leer. Hulle vat 'n soccer skills soos heading en dan leer hulle vir hulle 'n life skill ook saam met dit. Sê vir hulle dat jy moet commitment gebruik om die heading reg te kry, so moet jy commitment gebruik om lewe ook reg te kry. Daar's ons 4 skills wat hulle vandag aanbied, shooting, heading, dribbling en attacking en defending. Hulle leer ook om in groepe te werk saam en nie met mekaar te bly of iets nie.